A very good morning to one and all present here today. It gives me an immense pleasure to start this auspicious event by welcoming everyone on this important day as we celebrate World Environment. I would like to extend my warm welcome to our honorable guest, Sir James Jana, representatives from the Soil and Water Conservation for sparing his valuable time to be a part of this program. I would also like to welcome the Secretary of Umsolat Village, Mbak Agustin Malai, for his time. Our Principal, Father Liu Yobor, for being here today with us. Our Headmaster, Father Edmund, our Sister Justina, our teachers, and lastly, our dearest students. We are gathered here today to raise global awareness about environment protection and preservation with this goal in mind. Let this day remind us of our duties as sons and daughters towards our Mother Earth by strengthening and preserving nature at all costs so that everyone can have a cleaner, greener, and more prosperous future. Thank you. Thank you, Ms. Lanar, who is the chairperson of today. So I will not already, Ms. Wanda already welcome all of us. So I will go straight to the topic of today. Since just I want to ask a question before I keep talk. Since when the World Environment Day was initiated? Which year? Puluh. Haus nama you pasang ya kalikas Environment Day. Mana betul? 1972. Mana betul? Okay. I will speak both in English and also in Khasi. Okay. So the world leader in the year 1972, correct? They met together to discuss on how to preserve the environment. So they came with one theme, one topic entitled One Earth, Kawait Kapertay. And they chose the 5th of June to be celebrated worldwide as the official opening of this day was inaugurated on the 5th of June. So if we calculate from that 74 or 73, it will be already 46 years ago. The whole world sat together to initiate or to give an awareness to the people all over the world how we have, as human beings, we need to take care of Mother Earth. Mother Earth. Agar kasih ông Kamei Ramel. Kamei Ramel. Bagian tin Mei Ramel bagi ông Mei kabut day halor kali bagi yai bagi im ngi trei ngi kata iyo kabam kasa kabam pendit kabam pendat kabam penbiang yang dikulkam jawi kibriu hangni hasna putih. Lego bangitip pipuli ha ikot ijopi ha school pa kanami kismi kanaya kipor now ways nam marga jing long careless yung ibreu kajing kwan lalot yung ibreu kajing waspa yung ibreu kajing kwa raha yung ibreu kapenlong yaki bahkan klong kin perkelam yaki din kisi kin klong yaw duyong kin klong ika kesian kin klong yang pergi ke badan hagamay ramel
Tikasa isayo ya kata kau ni om climate change. Om day boleh ubapen wanra yang kejing kela jong kejing shit kejing kreat ni kata kau ni om ke global warming. Mereka day kejing lai jong boleh. It is human made. Sisni adalah kamunia kali kepercayaan. Ibreu sudah song siau maju. Mereka kata it is impossible. Mangitip badai tangkar kepercayaan. Kama ayah ni yang baru kini gengkam. Jongi Ibreu ni merah mangir Ibreu merah kimeren kijingkung kijingtat kiba gengkam jakal kajing kuy mangya keren menta siapa kata air pollution, water pollution, mana mana. Kadai kajing careless, jami pun benriu. Kajing jabo jami klau kiwa ki kabak umlong si watang ban ki bandi. Kadai kajing le jami kibrew liberat patha. Jadi jabo ki jaban bangiyan mo hangni haskul ni lahikai. Jangan kapor ngayo snow balak keren siapang ban ombret lumar yaki plastik apa bam chips apa bam singkom mabang yaki indai ngayo ni mana kasih mo ke plastik kadon beda surah hilong careless nakakataw kanina sengi kapan mau menin santarik mo Kaperkai berkuai kerja ketika sungai wall environment day, pantikai, panai awareness, yang paro, yang beri paro di bawah kaperkai, bangintang berlekui, bintang penyada, yang Mariam. Nama arday ketika Mariam bangi tim iyo kabang kesan ni lem kejindon juga ketika Mariam minumlah. Ban hagling perteh kabak kata bahaya kami sim ke jonga abang ayat syarum syanai ngatem riboy kadai kami hang wathan jadi klau kita ni syawar mengadai nawar ni syawar judan batang klau Malayalam sisen ya way arut ikena bandai sesino portelang yang ini kena hamdan tang kaji jernam sudah hamdan jing iklam balai nama lahikai yang ini dak kibahe dari me pa bantang klau kadai kapo mo bantang ya klau kadai kapo dai hande hari boy ngayoi kan siapa ngalai ngapai download abang ayat sodong kadai ka area for primary iklau lagi nga persyang mentunding handi klau baru gawe kaba UA satai syas katai ka kopling ba ong la tunding nga kini kisnam ditawan ka panay kalang laing dengan ini kalau long ka ini ba hitang yaga klau baru itu giding ki barangay banhe ki bawa blay gula ai mo kisdang banhe gila mi menta usnam tiga puluh dan dia ayu masyai ketika area kajungi kan sasel len dengan kuah bandika yang pilih kena ban ong yang para kena jadi ong ini perlu cempi hikaya ki bapa dan ikan klau di penjot di penpera yang kamerun di pendu yang dini tenat jong kamerun mo nanti syar ya boy lada mitung ding kading giding ki imbe mo kimya giding ki im rei tadi ke jing ya tendu jing pa dia kami iklau kitab ni itna tanpit yang bukan ding ka macilia ka pamdu jag kijing tung kijing ter hatu portlan ngapa ban ong ya pigi kena school baru dan ihap class 5 mau class 6 adu class 2 ya dan ni subhan ban hikai la masyong na klau banom kamlong re ka babha ban thang ye ki klau
Man ay ding ya iklaw ipatam mga portalang. Nama katuka wanra ya kajing selan jong kalung kawa. Manay papadu ninyo matakal kuy manring mansi. Pak ibadot hangli kumagi juyat relang burubon nakabenta kajing ha kajing miat jong kani kadong kathan jongi mangakot away di pigi karna tungin long kiba adka long kiba adka patlauru kiba yo ijingai dan ji ayu kalaway jong pi kalaway jong ikun kisigi jong pi lada kaniga area kasulan midon kam tung yo din ban yo ya nang mahabadan tung din yo ya ka mo laban bunung kam ya ka ka bakoy pat sibun ki ki jing baha ki makamay mariang ka ay desay sin play ko tundo ya ka school ka jogi. Father, for the wonderful word. Okay, just now we have heard from Father that it is your duty as a student to protect the environment. Okay, let's give him a huge applause. Now we would like to call our first, James Dana to give us a few words. Okay, first of all, I wish you a very good morning. Morning, students. And I wish you a very happy World Environment Day. At the same time, I stand here as a representative from our department, Soil and Water Conservation. Along with me, my friend here, my colleague, Sri Roni Khartongor. It is a privilege that you give us this opportunity to be with you here at this moment. Pada Edmond dan daripada Leo berdalang bangi, pada Edmond diberi headmaster, daripada Leo diberi principal hadir kepo di Paris Place. Sister berdalang bangi hande di borok ki nonghikai ke thei buat senrang. Nangta tiba August diberi sekretari jong kene ka snong ka jong pi ka solai bangi tu ithau ni iron bataro abade bakun kikam snong kam hau la ni tu kikam kibangi ya don kam berkat bagi jadi thai ni ban snap sapang ka World Environment Day ngan keren beda kasih mo thai ni ban snap sapang ka World Environment sapang ka environment thai re man la usnem ngatarai pirakhe ya kenega World Environment Day. Nakumbagi lagi slow yang kayak kebaik pada yom, dang mention senam rupiah. Dengar? To ibu ini apa yang jompi? Lasa kali kasih kaba, nak kalian ki nohikai nak kalian ni headmaster ki perlu ya kum kena ke program ban kemaui kum no ban pendek pensan ya ka memorial. Tema pipat ki kena manik berangdon hakarta keban hapan pendek di kijing pule siem ya kene kalas ya kene ke kebu bakade kapot ke kentang balik namar ban hadagen ki nongkai nagagen ki pada ki bedan lang hande ki khot ya pi lada lem mati ya kene kapot ke kene ke program kan nonglo ni ikrannya no ifada ikrannya no ndan basngap ban ndan ba ban pen longkam ya ke ba mani ikran Tegane kapor kabak kodon kabak loong itu, kita kadang long bangin sih ini por lengkap harga bangin mak pendet tegane ka program. Tehadir ini program di balengkot harga bangin ini IAP ya ka jingkran ka togane, tingin sadar ya kebenta bagi pundi, ban penjengam ya kami Marian. Te tomakwa ibu ini pernah jompi balak ban ayah kejubang. What is environment? Is environment? To sembahyang, yang sakti bala bonjubah. To yang ini mana pada jumpi? What is environment? Anyone, boys or girls is okay. Komplain. Haba keli jeng keli, saya kata kajing keli long, kapten yang berpinggir price,
Henry kejikli kejungan long bagi yo ya ka participation kejumpi ya ka tension kejumpi but ya ka sakaway ka kejing slow namar ko mapi boro gimana nang contention lang sisen kasi pin salong I area la penuh kinongikay la balong kinong elam snong ba kung tata ternyata daw long ba abadon kinong ki program persiapan yesye mentah isu ditek na to environment kadai kata ka surrounding ha ka ba ki jinghau ki bagim bangi ki priu ki jinthong jingtap nang ka ki merat ki mereng ba ko ki jinghau ki bagim ki perlong ya ka environment te hakane ka smi ya ka ba rakhe ya ka ka wall environment de te kumbalapan ka mau ipada mane yang usnem ubani tongdu ya ba la establish ya ka wall environment de kadai usnem sejar kedai spa nyopuar baki sedang ban celebrate how usnem sejar kedai spa nyopulai te hadu mentala dong kan usnem ya ka jirakhe ke jungi ka wall environment de kano pe lomba ke banga keli phi lomba la kuno I jingtip I buat kendiat lesekan penutoi ini lo mengikum di kelas sekolah kemudian tangga bentah ke bagi cuslap andre ro kadai ke bentah ke ba I habantir man nos ne mirakhe ke bol bar mende te mencep sedem kadai kat no mentas nem kadai kat no te kumbala ai ke jubak sanpo sa pun te kumbala om yapi establish ya ke bol bar mende harus sejar kena spa ke bar celebrate pa harus sejar kena spa ke bar Tegamon lagu nunduk sabu kundai sinan. Tentu di poin orsa kapang habis berkedeka program mandasi. Mau ya pi students di bagian kijungi pi wan lagi senang di bapar di wan dan pulih yang lepo sekolah musolai. Te dalam ada kena program ru dan kita hapli pai selagi jong kisnong selagi jong kisam. Jadi ka ba maging yo ya ka ba ni training ta akan ka dong kathan ka jompi ni don ni tre hapo sedidan tini julai ki juan man ka singidan ne sipo sedidan na po musliga ka sa muslim dah jaman lagi sno ke ba bisa na apo kini kisno par ka jong kathan ma pi ereng lai po lo Jadi ka ba ni yo ya besar kalau wei ka jompi kadon ka jingma kalau buat kibas ngap ya kan emo dan kibaya keren saja melelai andai bapi kibas ngap ngaong ya pi kalau boleh kejumpi ke dalam kejengmah denam pi sopuna yang tahap balik pi sopuna abang ong bangidon haga jengmah kampai ke bangin timpa kadang-kadang kalat nanti bangin berbaha ya kami mariam balik ong ngidon haga jengmah nama baha pengipet ya kejengmah jengmah jauh kami mariam kejungi kala sakta adu kata-kata kami mariam kejungi pipet ya kejelong jengman haka sismi sekdar saw ayam hakasi senang hendak minta ayo saw ayam hakasi sih dede dayong ternyata kadang kene ka global warming mau kita ya ka member yang ka up yang jengma ya ka patay yang jumi tema pipat ihap ke barek kumbangaong abapi wine school update sa jumi kesem ya kasih supi pialet salum banyak yarak baru itu singo baru itu sing itu sinyam itu si dendera toh ihap bantus i nah kementra banyo pan kersan yang judul kabel jungi hendrai kene jing rap ka jungi ya usi kalau kebentar ke bar kendet ni le be jaka me maria nomor paling orang fikirnya kalau rap sing ka jungi kalau hagado jaga shifting cultivation na way ulum sa way ulum na way jaka sa way juga man laos nam dera Teto kanya kalau rap kajungi habang rap sing na way ulum so ulum miju
perat dengan ni perat yo ulum bodan ki ding bodan ki phang bodan ki ini ki shrap bodan ni perat ni sathang si jaka dengan pada be ulum ubasari bodan ni nirap ulum ubalom sari tada ni sathang ni sasanya kundau dayam teto pisai notis nem pisai pitu nem mentaus nem nirap haule ulum ubalom sari nama hari benta gini benta lum sudah jaga bagi syolisa kini ki pamlaban ki pamrenyai kini ki unsalah mau kini ki jaga lum sudah dengan dia kam syahmat lagi kini ki snong kor adam ki mau senam ki mau pat longi itu bah jaga bagi irap kini ki jaga lum ternyata kadau pisai notis nem yang kena gawe haga ba mentaus nem irap hak ne halum ngirap sing lasam sedang pak ngirap kebalum denam lasam sedang ngirap kebalum te ngirap sing ladap hang ladap saja kendong ni satung sing te kena kalau tum ke jungi longan sim mata de galat kuman ai jengka yapi nama rapi pide galawe jong ka slong jong ka dong ka than ke jungi kena kalau komret ke jungi ngiyugi bag adu kata kaya kami mariam nama ngirap ha kisaring dum dan perbatung sing orang itu lempedat mentang julek bonsho kebabon kim julek bonsho denam lamun badat baik lempedat baik tu te katu hari keberta ke baktak hayaka mai mariam nama bawan uslap si seluan uslap dari bahek lai yang tu ke kendau ke ba pila syai pila tung yusing kan sarak lo sahab lo cara de surah dari bahek uslap lai kan ikut syari thor sa asam kejikai pat hari mentang orang bang ngidai ngamut bodong bagi nomrap sing dan hari tu ibadah hari sekalum ni haban rap ni nama bagadai kebentar ke komret kejui ke bagi haban rap na ulum so ulum tang batang ke waipat ke komret kejui ni ban sim ni bentar hagaba unya ulum bagi rap ulum syari lakum tang kumba arpo put ke bagi rap ai no dai kenton no tu kon ba do ba pi lum pi kor kenton no tang arpo put ai kenton te hadin nta selek biang kenton biang kebumut badawan uslap ra uslap ya tu kendau katumpu ya gede kenton te kemut kedu kendau sebab apa kelang tu te ski laladak tu kajong biang tu kan sedap hang te ba kunta si kunta kebumut bakaji sya arong no ya kendau kadunah te kumbalong mentapat kejingrap kejingim lek kunta irap dalam benar kebumut ba uei bumi uei basanpa uei umau pisai ini bamtau senang ngirap sing lasim senang ngirap kebang subuh hatu islam ladadai ulum bodan mau subuh mau kan kendian lasim senang tu mau apa kamhe kami islam ni yuki pak bau mau udang hek lampau nama apa kaji sarong nak kendau kaji sarong nak kendau kaji sarong nak kendau kaji kejung tunang kapak rau ya kapateng kejong pi kejongah nama hai isu ngidrap lah saya sisi hai isu ngidrap hai ngisong hai ngisa keumbam kumdi kumnogin yo haba kendau kelas sarong paus tang lagi mau Tekata ni koi kebentar kebarit keba ni ai kenuksa sepi nama rapi pide kapateng keba ngaong keba pihaban lek sala kejong gigi keba ngiyarang malakasi teh bangi phai pat sa kejulong jengman jongga mai mariam keba ngirake ya kene gobol environment de manla usnam keba ngi thungding manla usnam kiskul habjan barok kiskul jong kene ka mau tirut ya rakhe bol environment de ya thungding bai manla usnam ni ke bani ai sampai roman laus na habni ai sampai ding te kalau le ada pat ke bani sio ban rakhe ya ko ubol environment de kum gade gasni ba menta tamban sio shodun yang ngaw bakran pada bakran bene ngasbe upload ha status lane ha kum ta denam ni yang rakhe ya gade ubol environment de ka sulong tangka kenja ke bani yo ban penpau yang kejeng rakyat kejeng tang apa ki sosial media. Hendak kejeng thung kejeng di situng tang sibet datang ihap bani sundur hi, tenai pakhat kami kutai ihap hi bani sundur nam taban
sa kajing kamau. Anda ibun sin pak ngiklat hadin pat ba utau ding bagi lepet pat ulang kuno bangi yathum. Teman nos nen kubong ifada pi yathum te lese ki happy barek ki ya ki pajot untuk ngiblen haban yu ya ki kini ki syarap ma kini ki kanbat ki barek itu lagi badan kam bahagi ba ki bayarap ya ku umslak ba kenom yo marastet. Ni pat ni saya tambah untuk sulah we denam. Pelang ni saya thot. Tapi kami kini bangin pun mentah kat balak ini persang ban sumah mentah usul araja Al-Quran itu te berpi di besok kelas 8 kelas 9 kelas 6 kelas 4 petu kan ada berpindah pas jaga kelas 10 dan jaga matrik dan sampai tu kaya tu ding berpi sin mentah bantung mentah ajar Al-Quran ulang hadut di senar di berpin safas nak di sekolah. Ladang ilek entah kamu kada jemput. Ladang isutung kan syukur. Ang mandasi kamu kan nong jemput kada dicakrak ke jungi kawon bayar bende. Ngipung sibet lagu nong sispa atli kum gadak kajing isim bentah. Kum gadak kajing isim bentah kum kajing rakhe ya kada kawon bayar bende. Lagu nong sispa atli ngipung. Telah sispa lagu nong sispa atli ngipung ladaki emtang sanpo 50%. Kata ladai kajing terpu kabak rau kabing erak ya ka. Memang. Tekan mau, lebih karena penjerong yang dikirakan kajungan, kumbeloong ipada, nak kalian ipada buah kajunglong danglok karta kajunglong teman itu sang ban sumar yang kami merang nak patung yang ini. Kajunglong tu ipada kamut nak benda kajung mentua kajungi, nak benda kajung pi kajungi besok pasak seni kidong kitai, pom soalan. Sampai mengi kita try Paris. Dengan dia entah. Dai, pada ile ke babahan lagi babahatam. Pada demar perlong yang kumkini ke program ru kadi nak babahan lagi babahatam, nak benta ke jompi ke jomah. Ngar masyong hene yang sa dengan yo he kena gelar. Maki sa kanu ke haban, banmi balek bantrei pat segeweki jakah. Tentang kata long mapi baro pidi ban yesim kia ban sumar lang ya ke ba ki bahalor ki hikayati ki pedi habili bat keji penek pensa itu memang. Kadang kau ke program ke bangi lain kan ini dan ini irang ba yang kumne. Tipe suai hap ne, hanga kasong teba kami Maryam. Yang em kami Maryam, yang main em yang Maryam, yang main Maryam. Main Maryam ikut ya kan Maryam. Banai kadang ngilak kalau kum kami ke jungi ke ba ai boy jungi ke ba penliat ja por bagi nang tulung dabam jar la ai dah kai den dah tedon seni ke ba thai penliat so pen kha sa place ai tulung kalau baik kum kami ke jungi ke ba penhe pensan ke ba suma suther jungi kalau thik kum ime jungi kani kami Maryam te habangi phai pat sa kami Maryam ka ai ni ke kami Maryam ka ai ni ke Dagan ke bakoy ke bangin rin sen ka ai ki umbam umdi ke isong po kami Maryam ka ai ki mau ki bangin yo ban penangkam ka ai ki dikisit bangin yo ban snaying snasam kum tatater ka ai ki lum ki wa bangin yo ban red ban riang sipun ba ki ba kami Maryam ka ai nak menta ka jonga ka jompi ternyata ka daw ini pakhat ba kani ka perthe ka bangin isong isa kadai ka kemihi nak menta ka jongi ka ba ai yang isupun ba kijeng ai kebangim dan kamban sew ya kabaka kani kami Maryam ka ai ni iyo ko pahu ngim dan kamban sew iyo ai kan kebangim dan kamban sew dan rakadaw long bamangi mo kibadang he nang san nupi ki hat kibadang he nang san haba pimi na kani ka hall na kani ka jaka kan mau banang ne sakmat habang ilek habang idon po kisnong gitaw na jong ya lek ba lak teng khong kham tam ya kani ka jing thang klau dan bahasa tangklau senrang dan am kenteru dan tak dia datang senrang toh kerana jin tangklau kumbaong ipada menel hani yang posnong jogi dan kamrei banci tungding kabumut ba komentar awan kaliur ajar ngamlo kilum itu ibenta ibangi reps ing rap euro i kenbat kidiki persang bandi tangba kan sudah poy kapot telang kapot terhong ngilek lum ngilek wa nya masih apalang kum tater ngilek prak lum prak wa
serai muang ni kum thang ni kalau perkat lebih kecil thang ya kalau kat no kecil duk nong kat no kecil duk nong kecil yap dong ki bin ki bamut ban kelung ki jeng thau ki bikin ki nyang buat kum tak tas dah telan ko akan ke potang kata te saya sempat publish pun ya ifada teman ifada ramba pada langne is ketrisno we lagi ramba pada pi baru ki nongikai kethe ba chudam sister pada pi ki kena school ki pi ki jungi tengi scam ba pina yo ai sembo ya ke ba nga ai hapi ba kalau we jong gasno ka thau ka jungi ka shong hapi ting haban kedit bandril no ban haban ni kai ru ahi ngasam ya ile pa ya komrep komriang ka jungi ba tham tam bang ni le persha ba de rat ding khom ya ka jing thang thau patha te go mi pada shariwar ba thang thau ba de ga pok ka de ga krei mo te ini persangkat bala hanya pok godong ka thang ka jungi ru bang ni rat ding khom ya ka de ga jing thang thau to tang ni gen ko be shi bo Kau siap, saya boleh play, dia play cakap, belai kini kamar yang kapitenan. But saya boleh play, dia ifada principal, iba der parish priest juni, ifada Edmond Khasutim, berada master, pada asam parish priest, sister, ki nonghikai, saya boleh play ya. Image di balai kami kelat ingat bersubata banai cekrel berdiri jompi, but kabakong sana jai kublai kadai ia pi kena school, lada klem bapi kena ke program kanam long menta kesini, dengar? Dengar tak kabar? Kong sana pi dei ibakong sana kena kesini, dengar ngamnang ban keren keren ban kulai keren kalau ngamnang, dengar kau atang kau ban keli pi kena school. Thok kum nong tai ngam nang bat pule kum no health heal our future denam haba ong kum ta ka bomut kum no kau pun mau beri jumpa, katanya jumpa, kemudian bawa pun mau, mana orang nak translate kasih, ngam suatu le, hak translate lebih, katanya jumpa, kum kejutip junga kaong, penbahai kemariam, na ay juga jikya ya kami mariam, kan ay yang ni ya kalawai, dengar? Teto, kena aswa dengan posisi ni kita. Udah luar perlu ngau pasal WhatsApp hari ni kisni. Kalau kata udah lek syaklau, ulek syaklau yang kedua yang wei bing bahaya ha. Udah bing Ukraine kumne ya o. Ukraine udah bing rundang berkeram beliau. Tistu di om bomnang, lada pipam umi kamu josnam, josnam. Ususi uyam te uneu din uang kumni your survival depend on my existence wake up kata gue gitu Ukraine te sawe pat Ukraine uneu din uang yu tu dia nga pitung ya kacing kemen plan me or plan twist you plan hope pitung ya din pitung ya kacing kemen Sawai pat kagentin ke Ukraine ke bohong ke parlo. Mandas nem daki khasan billion kidin lapan kelam. Lapan dua na yaki. Daka ke ba jubab ke ba neuti Ukraine atau we rumpa uang. Preserve or ready to perish. Kabongot yada lane pila krek lupa pan syashto. Pila krek lupa pan syashto. Kata kowe ke bau building keren na pentai jung ne rumba pe kendu ibu halti. Te ti ikna school ke ba
haba pios ngau gini ki kentir kai ka ba ma pi perkhat na ka peta ka denga world environment de kat kum musnam kat khandai spa nyo pho ar ka kot pran po stoklom ka ba kijit yang kena ka them ka ba mentau snam jong u kat khandai spa nyo pho ar only one on padar na dedam tang gawe ka memariang tang gawe ka memariang kani gari ka thim jong ukhat khandai spa nya puar bat ki idea ye kani ka ju ka thim ka ba mentau snam 8000 ar puar nau khat khandai nya puar ki idea kani ka ju ka thim mentau sni kani thim mentau snam bale ba ai kani ka thim mentau snam namar ki shim ya ka jikhen jong khat khandai spa nya puar bat mentau snam jong 8000 ar puar ba ngi dan kadai ka jindap jong ka world environment day ka basan posna kung ka golden ka joka ki repeat lane ki remind yang ini ya ka ke jok the ketimem na ya kata ka ba ki ai man ta snam ni kan ke the kata de ka pakongsan ka ba pi de pentik jong ni ka the ka ba mandaus basa we house nam arajat arpuwe lahore se ka world environment day da kari Pakistan mentau na mano bahos ye kane ka wole environment de kariyo kna be kari Sweden ka host ye kane ka wole environment de ka ba mentau na denga ba phi ko ki hab ki ba ki para ki parsa ki khun pheda thane ni ye host ya kane ka environment de kamde tang ha kane ka sni lare ha kaba ngithung tang ha sisi udi ideban hus ha kadadut ha ga jingim jungi kaba mang gasni ba ka de ga wol environment de na ta ga junga uthi pikona kanamut damang kloy tan khinde damang kloyna tang khidinut tora ti ga numut ke bakloy banong ba baro shilter ga jingim junga ga de ga wol environment de tora ti ga numut bara dan bun ubah lemrak yang bara hamil asutu syai bahapan pendor penghubit tak pernah bersyukur pendor penghubit bisa jeans mene apor pen aji keren wan galai ngam kendit bagi jumwan sejim hamil program tersni wan gaji syai wan gaji syai bagi wan rai kitun riding kamu i aji kemen ya kalau we gicungi here future ki ai aji kemen ki wadra ile tumai kat bana ka di panmen ka joki kile bhai ni kata ni dan le bom smio ye kana me mariam kade kata ge ba susi ne patsneo kat ba ki nong yala masno mathao kat ba ki bril na po office ki ba ki yala na ka benta ka jimha ka jungi hindrai kumboy pada mangi ngin jula pet yauting ngili khos ni yauting ngile pet yauting kata ka dewe kamde tang ma phi ki khun jongar ki long mukta ki ura si sikatus na ding yo le youtube bam lalong ba jiyo ja wa pada ma lalong ko bom jiyo ja te ki khna ba e nginde ka long mukta hapor pengidon ya ka training PSF hapor CTI ba di sajim nagasong solai na ali simbenta Henry isa ikren ni kapag juk apang kapag gila ikren ang tay habede pat kane habang itu yaw din ya o yaw in yaw susar menta kat demi kisnam hajaka bami itu giding kisay jaka bami ipang kembar dan puk sentiu gimau namar karasalan kat kum ka research kabale house hagisnam kat kendai spa kendai po kendai pusau kendai pusan ada ngambak lai kasbo jong kari khasi jongi katut nanne syapo kari thon 10,000 metric ton 10,000 metric ton manus nam katut kasbo jong kari khasi nah itu kipor kiding kisik kidang biang ngina apa no mentale ndal arep lengkha ndal adi klau
kam desyo bagi di tang itu ding bahek banang patengkam ni di wat yo bakat ka sempre aktiro ni aila kan thangar nga sundang denam ban penpo po penpom yang lu khendau maswan swap akil lut bar menda dai bagi le research yang ke sebab kabaya nari khasi syarikar kapala sakisi hajar metric ton ne takil lak metric ton no takil lak metric ton kapala namar ngiton syu kajaka hakaba yarat yakhi nila i bestang de kimaus da kala pus tulun kalum kawan nasisin hagapor bangadan kena ngali apmoy ngali kena apmoy mensuah potong red ngali alik school permit na apmoy kursni ngali tanding poster namar gaji kuat haji yesus kena om baladai tangi kena klau kamu umi panglung kasuk an aibam yang imui ki masih hadin stay kata de plan jogi kena amui masih Tengah tham ya tak kelau, namar kabun plan batu kedai. Kajing me kata kading gabal isyak ke. Haduk bangam yala dengan perkat marwe bangam plan. Haduk kat negi cinglong gading. Kata kadang kesin berentong hai jingin junga bang thang kelau, bat kadis don kesin berhaduk hai jingin junga. Kesin berhaduk hai jingin junga. Haduk kita kesini ngam jus tenar eki beriu thang kelau. Namar ka tangklau hapok dari pojuni kadai ke competition. Dena lalong ko bakhat ban yesha labun kinang wasi beta. Tangklau hapok dari poj labun kinang si beta. Ukna school di biritu ada school berat kendok rumah. Ulang lain nanti udi secret berat rumah. Baru kibriu kimju patiau. Khamtam lagi perbarang. Ladang ibrat tang iu tu ipungit barat juga tinggi kalamai kelau. Kunta kato kami mariang kejenjar, lada kekemi, kabangi, kabakha, kabapun ini, ipenstom mereka, karena kejenjar nak benta ikut. Kunjuk kami mariang kabang kat kekemi, karena kejenjar kapang nak benta jogi. Kami mariang kadang kejing itu khana gawe kot khasi ngam kenmau kelas ayu matharai itu dah pulai kenmau. Syapang kami mariang, kadang kabapi pulai, kadang mut kikun. Kan sangut sangut kila kundo gitu kikut haga bakhadu ka kemi kayak hajung teman wat ka jingi kini batang itu ka kemi namar ke jejar ka joka ikut di batang sen deram kawe dong aisyu o ayana kawe dong aisyu ngamdak Mangi kita ikut di pasan juga member yang di bawah dulu, kita ikut kedua di bawah dulu nadang syekh. Kita pik untuk ikut kedua bermiin di bawah itu kami itu kupa. Di bawah dulu, ada tahu keding kesek ngin jutim, kamau belum kawan ngin tip mentakat badan, ngin ju i yang keba jangan agak beta kapateng jungi kebasawan. Kapateng kebaladep kiyo i yang dicukerman. Kapateng kebangi idon imat yang kecil sosat kalawe keba sawan pateng kepada sawan kadang jenjar arsya laisha banding kebangi jenjar dena tak tahu balik ke global warming tani tak iglesia ilum tha kitwa namar kecil shit pelat jong me mariam namar kecil in klau kecil in jong gatuga ka klau po California hagini snem ki bala lenyo hadu 100% oksigen apa pitei keladana ladang mga bapapi ngim thung shishu kini gidin ladang mga bapapi ngim wa bapajanga ngim le bhai kini gidin dia kata kami mariang kisodong sokun kabangi ngim kamut kajingtim kamde na kabanta kapateng na pagsawan kajingtim kade yang ngabarepi namar pag kimiki kpa lani kin loswa maswa jungi kin le bha de na pakadaw kin sa penjot ni pomnya giding haga keteng juga development banyak kamai spak kamai po ni penjot jaga me mariang haga keteng juga development hendra ini perkhatpat ayu mente na kabantag kalawe jong kapateng jungi kabandawan namar kren giding ngange ngingin la paning tang shisaken lo tekna school be na sewan ai ya kane ejing pasat api haga keteng juga da basno yer basno imla pada dalam ne namar idol sa shalom
idol kapre ga jing stop ibahim tengos ka ban ai ga jing kuble ki bok ke yang ba ka jing is nokti lang ga jopi kalong ga jing kerman but nipo api ga jing kerman namar api pilom klawe jogari ba ke jai pindru pilom klawe jog pateng man sawan try ko play ga jing so ko tar khoi pi but kane ga program lemba ga jing shikya na kalian pada berarmut inong hikay sister ngit kalong mabajok talas ni dana kalian jog da soil and water conservation department kita shikya pada tilang ngiterman pada nishman ngidang la shisho mampenkela ya kane ga dong ga thanjungi da baga jingi trelang haban kentiu na pertama penek pansa ya kane mariang hai pat kisodong disopun ke jongi ha jingi man ko sina penta paten banwan kubleshwur deshicha for your good speech, for your meaningful words. Okay, give him a huge applause. Now I would like to call Father Edwin to give a vote of thanks. Before I give the vote of thanks, I would like to say some words. Mana berarti ni kau ngeh jaga won berlende. Mana kau ngeh siapa kada start ni puan. Mana? Lepas siapa kada start ni puan. Mana berarti ni kau ngeh jaga won berlende. Asalnya kasih betul. Mana berarti? Đây đồng thảo, đây đồng thảo và thàn vá để không phải cả, world management này play, kitab itu di Bible, kasdam segala gambar, kitab this is, ini bang ay beli thảo của Phật thầy, nên đây đồng thảo, không phải cả world management này, và đó lấy beli thảo trong Phật thầy, thảo trong beri itu. Ketika logical speaking yang mah dari environmental dari physical dan logical boleh beli tahu yang percaya tahu yang beri nak amat tanda beli tahu yang percaya ni nak bangsa mansa suara yang abang lagi yang abang yang negisi dan kampung beri dan tahu yang beri bangsa beri oh dan jika sahai tahu yang saya di kata apa physical speaking yung kemudian religion ba negara rakyat kami dah play untuk dah play kitab ni kau ngai Bible dekat Genesis batas mangga berkai hal berkai di kan ni kebab kau ngai disimpan aku play ya rajin sejana kulit ya ke office demi belai ni dia buat desibun kerja dulu Andre ingin masa dapat ada kasih penjuk dengan ada Mariam pun satu tak kasih yang budaya di masjid tradisional dulu Bah Arustin sebelum kami di Padayu festival Bah Herman penjudan ni berbor mana kapor mengirimkan dari sista destina kausela jaga sekolah ini baru menghikai kepada mas dari telah naik kasih markai negara world berlende maka budaya Jerman dulu Miss Jalan ibarat kanais yang ini program Dr. Jerman jam kasih Hoi mana office di ai kembali sispak lagi dia maka kuat bila dengan gini gawe sispak lagi dia kan kamu kita dengan siap ngapdei bermen stisia sispak lagi dia kan beli ikut kita dengan siap coba how many 100 trees how many human beings will inhale the trees how many How many? No, only 10%. Dan
Showat Kibriel Istat Mariam, si Thawat Kibriel, Kedring Siam Tam, Hispat lagi dia. Ada di kenapa? Kenapa? Hispat lagi dia, Raymond Siam Tam Showat Kibriel. Nanti recall the issue. Dikenal kata, Kamdai Undarman Fisher dari Alis Ngatif Jiki Mermalai. Jadi start lagi dia, kiri mesti pas promo Kibriel. Nek kan buat Kibriel, nak kan orang start start. Di dekat berhajar, kau lagi dia pada kesempatan itu. Macam di, start lagi dia, terus berhajar pom sendiri oksigen. Nah, dia. Di dekat bor oksigen. Di kene makuat orang lebih ban sim yang desing sambu dari housewives ban sumari bidi tak kasih makna la sim teng islam ni la sasem dot nem ba mam sumbian ba sajud ban teng dot dia sudah berlaku alam bang belang I think better to put the housewives to take care the trees which are planted today. So presibone yakni ecologically mentakasih di adu blay untuk kedua yang ini mulai kemarin jungi. Kau ini mungkin mempunyai, kemudian mereka ni hati. Ada semar kemarin semar pelaya, kata ada semar kemarin semar pelaya ini. He take care the nature will take care of us. So before we proceed to the ground, to the field, hadiah kata di Jumbiang, kawaya di berarti, padahal di James, Sudik, Sekari, Nikaru, bisa Alex, Paris, di kisah sekolah, banyak lagi kena ada kata school, mohon kereta lebih, kesebut juga sesuai, apa yang lakukan teman, dari berbicara jadi berdiri. Di lawan statement ni berbeli, orang kena tempum mana juga kitchen sesuai mas. Tila penting kerja school jumpi, sa ni sebab jadi sendiri nanti, mau kita berkenal school. I request ngai pada adijai, ubah ia berkait clear terus ni bandan tu hajan, nama ni ban tu dia tu mandal sister Amerikai dan sendiri meniru ni. Di kenaru berapa kilo bisa thung sete dan jika kita ni lah ikut pada dapat ni yang apa ni bisa thung dia kepada ni bagi semua ni dia kita ini ikitin besbone tapi iwe mau bandar kat ni kasih dan ikut kapor aku dah jadi akan ni lagi James mai ba rupi besbone yang dikeluar CCTV bila air dia bila sengap di tempat jumi Tulis budaya di penambang mereka bahas isu kerja jawab fitri yang baca penetesan yang kemarin kita ya ini ya yang dua jadi sana cerita semandan bisa lama senetap dia kita lupa wujud mesti wujud amin ngayu yang mereka berboro aneh kasih ada melaa yang kita kemai Mariam kepercayai kebangi bangi di misa bangi yo kian kami baru nang kemarin melaa yang ini dengan air Mesir uslap nadu ditung jingkat baru melaa yang ini ban pemetoya di simet batu airu memangiru dengan negasi tentang negasi harus masuk air ke Mariam sampai melaa yang ini mereka orang hakikat benesis belum berat ya pada koi untuk berat masuk air ke Mariam doa mangir kunjung sumari ning Mariam teman ayangi belum kata gejing mento yangi menyerap yangi jadi bikin lakas ni ipanya kene daw pres dry yangi kaburam haupa bau kuat mesin kuat putra jadi kat pati ublay ben bor beropa bau kuat mesin kuat berkuipi okay, nice to see you today.